تەماشەوانێن بەدانگ گۆهدارێن بەدانگ دەمباش وەکەڤان ڕۆژە 22 هەیڤە یەکێدا 1946 کۆمارە مەهاباد هات ئاڤاکردن ji بۆی vejînkirina wê serkeftinê wê azadiyê û dilsoziya gelê Kurdpêra û nirxê wê em ê pênasiyekê wê helkeftinê em ê bidina Komara Mehabad, Komara Kurdistan li Mehabadê. Beriya komar ava bibe ji xwe şerê cîhanê duyemîn bû. Di wê rewşê de komar ava bû. Şerê cîhanê duyemîn bû û Îran parçe bû. Derfet piser Kurdên dilsoz de, Kurdên hêvîdarê azadiyê de hat ku Sûdê ji wê derfetê bigirin û azadiya xwe dest pêxin û Komara Mehabad ava bikin. Ji wan bi taybet pêşewa ê Nemir Qazî Mihemed bû. Pêşdemiya avakirina komarê ji xwe di wê demê de komala jiyan hatibû avakirin. Komala jiyan li Rojhilatê Kurdistanê li Mehabadê hatibû avakirin 1945 û wê komara jiyan komara jiyana Kurd xwest got destkeftiyek netewî pêk bêne û xwegihanda aliyên got bercewendiyê wan avakirina Kurdistanê de hebe. Kî bû bi taybet Yekîtiya Sovyêt. Yekîtiya Sovyêt jî di milmilandinekê de bû, di şerekî û nakûkiyan de bû bi dewletên hevpeyman re, bi Amerîka û Brîtanya, Fransa û dewletên wilo yên Ewropî re û bi Amerîka re. Lewra xwest got Sûdê û bercewendiyê xwe pêk bênin deriya gelê Kurd re li Îranê û hebûna xwe li Rojhilatê Kurdistanê bi taybet li herêma Mehabadê pêk anî û dît got ê weke Qazî Mihemed û havriyên wî ne ewin ê got karibê bercewendiyê xwe bare pêk bêne. Siyaset wilo ye bercewendiyên derve lê mafê wê azadiyê bicih werê ew ya rast. Komala jiyana Kurd li paytexta Azerbaycanê Bako bi nûnerê Sovyêt re Mîr Cafer Baqirov re civiya. Mîr Cafer Baqirov pîlansazîk danî got piştgiriya gelê Kurd Rojhilata Kurdistanê deriya Sovyêt re bike û lewra xwest guhartina bike rewşa we û siyaseta we de siyasetek stratejîk ava bê siyasî bê li gor azadkirina Rojhilatê Kurdistanê û Komara Mehabad. Lewra xwest got navê komala jiyanê Kurd biguharin bikin navek siyasî û partîtî lê bibe kirin PDK yani Partî Demokratî Kurdistanî ya Rojhilatê Kurdistanê û wekî dî jî ji wan xwast got azadiya we û statoya we girêdayî be bi Azerbaycanê ve yani ne serbixwe bê yan taybet bê. Lê we qîma xwe neanî got divê komara gom ava bikin komareka ne girêdayî bê te aliya be. Komarek otonomî bê yani hekim zatî bê û ew civat pêk anîn û vegerehên hatin Rojhilatê Kurdistanê. Niha binyadkirina komarê yani te'sîsa wê ne. Di 25 heyva tîrmihê de 1945 pêşewa Qazî Mihemed û şêst endamên komala jiyana Kurd bi Sovyêt re li navenda we ya çandê Merkezî Qafî ya Mehabadê de civiyan û li wê derê pîlansazîkeka nêzîktir ji ragihandina komarê re danî. Li wir lev kirin got navê komala jiyanê Kurd bibe PDK yani Partî Demokratî Kurdistanî Rojhilatê Kurdistanê ya Îranê û wekî dî Tirkiye jî pîlansazî danîn got Komara Mehabad ava bibe û ew Komara Mehabad bingayê mafê otonomî bê hekim zatî bê. Biryar dan di dema wê ne de
22 هەیڤایەکێ 1946 لە مەیدانە چارچرە کۆمار هاتە ڕاگەهاندن و پێشەوە قازی محەممەد سەرۆکێ کۆمارێ بوو و وەکی دیترکێ ئالا وێژی بنیاد کردبوون دامەزراند بوون ئالا وێژ ڕەنگی ئالا کوردیە نەتەوی بوون یا برۆژ لێ دناو دە پێنووس سمبل ئەو هەبوون لێ دیسە ژوێ هاتبوو دارەشتن کەسک و سۆر و زەر بوو و ڕۆژ نیو ڕۆژ تێدا هەبوو وەکی ترکێ مەگۆت پێنووس و سمبل ئەوژی تەبلی کردبوون بۆ ئالا کۆمارە مەهاباد یا مافی ئۆتۆنۆمی یا کوردستانی ڕۆژهەڵاتێ کوردستانی و شخوا مەگۆت پێشەوە قازی محەممەد سەرۆکەی وێژی بوو و سەرۆکەی پەدەکێژی بوو پارتی دیموکراتی کوردستان یا ئیرانی کۆمارە مەهاباتێ پشتی هاتڕاگاندن قادا چارچرە مەیدانە چارچرە بۆ ڕۆژێک دیرۆکی بوو کێبخۆشی گۆڤەندە بپلیلیە بۆ گۆتارە و دوێ ڕاگەهاندنا کۆمارێدا گەلک سیاست مەدار ڕۆشن بیر کوردپەروار و گەلک و دۆستین واژی و ئەمکارن بێژن ji کوردستانی تەڤژی نونەرنە ئالیێن کوردستانê دوێ ئاهەنگێدا بەشدار بوون حکوومەتا خوا ئاواکن ji 12 وەزیرە مەگۆت نەمر پێشەوە قازی محەممەد سەرۆکێ کۆمارێ بوو و سەرۆک وەزیرێ وێنە حاجی بابا شێخ جەمیان بوو سەرۆک وەزیر و کەریم ئەحمەدی وەزیرێ بەریدێ مەناف کەریمی وەزیرێ پەروەردێ محەممەدەمین حسێن یê navxweyî yê wezîrê daxiliyê Hacî Rehman Êlxan Zada yê trafîkê yê mirûrê Ehmed İlahî yê aborî yê iqtîsad bû Hacî Mustefa Dawud yê bazirganî bû Mehmûd Welîzada yê çandiniyê bû Xelîl Xisroî ê کاروبار بوو یەک کار بوو شؤون العمل سەدیقێ حەیدەری یێ ڕاگەهاندنێ یعنی 12 وەزیر بوون و ئەو حکوومەت هات ڕاگەهاندن وێ حکوومەتێ بکارێ خۆڕادە بوو و نونەرێ خوا حتا دەولەتنا ئۆڕۆپی و دەربەژی دانی بوون یەکیتیا سۆڤیێت مەگۆت ململانیاوێ دەولەتارە بوو پشتگر ji wê komarê de û bû alîgir û emkarin bêjin heta demekê 11 heyve bi taybet jê re bû alîkar û wê komarê jî gelek destkeftiyên netewî jî pêk anîn mînaka rêbazên xwe dibistana ê perwerdê kirin bi zimanê kurdî û taybet yani ne pirtûkê Îranê hêştin ne hikûmeta Îranê hêştin pirtûk naxwa wa pêk anîn û serbawerî û hişmendiya netewî û çanda kurdî wa rêbazê xwe ava kirin û dibistanê xwe de perwerda pê dan çapxane jî hebû û radyo jî û rojnama Kurdistan em karin bêjin rojnama duhemîn bû ya piştî ya Miqdad Midhet Başa ئەوا jî ew navlê kir ku ew rojnama Kurdistan ava kirin û xwe guhdana jinê em zanin netewamaya Kurd heta radeyekî guhdê jinê piştgiriya dike mafiyên henaskê bi saya hevjîna ne min Qazî Mihemed ya navê Mîna Xwedê lê bibûrê ew ê yekîtiya jinên Kurdistanê ava kir û wekî Tirkiye xwe di wê demê de hestên netewî xweşik geşbûn bi taybet li Kurdistanê tev û derve û gelek Kurdistaniyan serdana wa jî dikir û têkilî war vekin û pîrozî dikirin û heta ji Kurdê me yê Sûrî bi giştî û Rojava bi taybet zinar Silûpî bi navê bû nûner yan şander mebûs ê siyasetmedarên me
1946 دا و چوو سەردانا مەهاباتێ و بنەمر پێشەوا قازی محەممەد ڕەژی جویە وەکە ئەمزان گۆ سەیدای بەرزانیژی بە 500 پێشمەرگەیڤە چوو تەبلی بوو و بوو هێز ژوێ کۆمارێرە یان ئەمکارن بێژن هەستێکی نەتەوی حتا ڕادەیەکی خوارد بوو و مەڵەتێ کورد خۆلێ کۆم دەکرد وش باشوورێ کوردستانێژی گەلک ئەفسەرێن مە یەن وڵات پارێز دبات پێشمەرگە ئەوژی چوون تەبلی بوون جوانە عزت عەبدولعەزیز و محەممەد مەحموود ئەف هەموو ئەفسەر بوون دیرۆ ئەو تۆمار کردنە کەسێ مێرخاس بوون خێرەڵڵا عەبدولکەریم و مستەفا خۆشناو ئەف بوونە ئەمکارن بێن سەرکردە دە ئارتێشە کۆمارا مەهاباتە دەبن سەدایە بەرزانیدا لێ نەمر پێشەوا قازی محەممەد سەرۆکەی ئارتێشێ بخۆشی بوو سەرۆکەی ئارتێشێ بوو سەرۆکەی پەدەکێ بوو و سەرۆکەی کۆمارێ ژی بوو ئەمکارن بێژن مخابن 11 هەیڤە ئەو کۆمار ما لێ هەروی سەدەمێ هەرواندنێ دیسە ئەمکارن گازنە حتا ڕادەیەکی مستەوەکی ئەمژ کوردی خۆ بکن بۆ کورد نامەهانە مخابن نە وڵات پارێزن تەبلی ئازادیە نابن بەشێکی گەلک مەزن لە وڵاتی کوردستانیش ڕۆشنبیرە سیاسەتمەدارە عەشیرە وش کەسایەتێن جڤاکی مخابش بەر بەرجەوەندیە خوا وی بەر هشمەندیە خۆیە سەختە تەبلی وێ کۆماری نەبوون یعنی کۆمارەمە هێزاوێ نەگەلک خوارد بوو هەنێکی ڕۆسیا بەهات بگرێدان لەمە دەما گۆ ڕۆسیا خۆژێ بەکشاند و دەستەی خۆژێ بەکشان زووکە هەروی ئەو کۆمار ڕۆسیا پەیمانێن ئابووری ڕێژیما ئیرانی لەسەر غازێ و بەترۆلی هەمزە کردن دەیلاوێنا دەستەی خۆش کۆمارێ بەکشینێ وەکی ترکێژی ئەو ناژی و ئەمریکا و رووسیا ئەمریکاژی و فەرەنسا و بریتانیاواژی لە هەبدوو کرد سەریەکیتیا ئیرانێ و ئیران بەگەرێوەکە بەرێ وەختێ گۆڵ و هەمزە کرد پەیمانە سیاسی خۆژێ بەکشا کۆمار زووکانێ هەروی جاری مخابن و کۆمار مەگۆ هێزاوێ نەگەلک خوارد بوو ئەمکارم بکەن سونجێ کورد بۆ خەلێ خودی نەدەرکەت حتا هێزاوی نەخوارد بوو و زووکانێ هەرویژی و دەماگۆ هەرویژی سەیدایە بەرزانیژی بخوا بە 500 پێشمەرگیوە دیسە دەرباسی سۆڤیێت بوو لێ مخابن وری سۆڤیەتی تنرخژویری نەگرت گۆر ئەزانم وەکە لێکوێنامنا دیرۆکی ئەتایبەت ئەو سۆڤیێتژی سەیدایە بەرزانی کردبوو گەراوەکێدا ینی جەزیرێکێدا و قوت کردبوو ژیانێ نەدەهشتێکلیوی بە کوردارە لێدێ هەبر حتا 58 پشتی عەبدولکەریم قاسم هاتە سەر حکومەتی عێراقی و خۆش پرسەکردەکە کورد چارەسەر بکێ باکریەدە ژوێ دۆرپێچکردن ژوێ حیسارێ یا دوێ گەراوێدە نوکە هاتە باشووری کوردستانی و هاتە عێراقی ئەمکارن بێژن مخابن گازن ژمە کووردا بوو گومە ئەو کۆمار هێ بەهێز نەکرد و حتا گۆ زووکانێ هەروی و مخابن وەختێ گۆ سۆڤیێت بەرجەوەندیە وێنا مەشین و دەستێ خۆژێ کشان و جالیکی دیڤەژی خۆ هێشمەندیە زانستی نەتەویژی دەوێ دەمێدا نەگەلک پێشکەت بوو نەنوژەن بوو یانی نرخێ هەستێ نەتەوی نەگەلک هاتبوون کۆمکردن نەگۆ بسایە پێشەوە نەمر قازی محەممەد و هەواڵەی وانابانە وەکە نەخاسم برایی ویناژی وەکە سەدر و یەن دیترکێ بانە بەلکی ئەو کۆمار ئاوا نەبوو بانە ئەنجامێ وێنا زار جاری مخابن پشتی کۆمار هەروی مەگۆ سەدایە بەرزانی چوو سۆڤیێت و هەر سێ چار ئەفسەرێ مەیە کوردی باشووری پشتی حکوومەتە عێراقی لێبۆرین ڕاگەهاند vegarahan hatin ew gunha min aveya gotî ew girtin û mixabin bi dar vekirin lê wa jî û min pêşewa Qazî Mihemed jî qewîtiyê xwe nivîsandibûn gotibûn ti cara ji dijmina bawer nekin ji sozê wa bawer nekin lêborînê wa bawer nekin û ji ola pê ew pê dibakin çi olbê ji wa jî bawer nekin ber olê jî pêk nayînin soza jî pêk nayînin mixabin Qazî Mihemed jî pêşewa Nemir jî ew jî hate bidarvekirin lê gotin qewîtîka wî jî heye Xwedê canan em lê vegerin qewîtîka gel xweş e qewîtîka dirêj e lê ya got ez karim bêjim
هەڤژینایی مینە گوتی گوکە تژی هەرش دەرەوە یعنی بڕەوە کۆماری بڕەوە ئەوی گوتنە گوت دیرۆک وێژ بیر ناکە هەتێ تۆمارکردن گوتە هەڤژینە مینە گوتی گوتە هەشت زارۆک هەنا بەرخاتێ ڤا زارۆکە کام بڕەبن ئەوی هەڤژینا خۆ مینا بەگەران گۆما زارۆکەی من زارۆکەی کووردا چێترن وا کوردی گۆهێویە خۆدانە من و بمرە بوونە هەڤال ئەس بەروا ئەژدە واناقەرم لەو ڕاوێژە رێژیما ئیرانی تانگ دبابە و فرۆک ئانینە سەرزگەی کۆمارا مەهاباد و قازی محەممەد دیلکردن و بوویڤە و برایویڤە سهویەکی هەیڤە ئادارێ 1947 بدار بکرن جهێوا بەهشت بێ و دیرۆک واش بیر ناکی ئەزێ خالەکە دیژی بێژم vê helkeftina 22 heyvê 21 heyvê damezrandina rêveberiya Xweser jî ya got ev 13 sala ava ye 13 sal gelek neyara û dijmina êrîş kirin û pîlan danîn ku wê jî bihervên weke mehabatê lê ev 13 sala ev rêveberiya Xweser di azadiya xwe de berdewam e li gor zextê ser li gor helwestê neyara li gor êrîşên dagirkeran firokê wan ê nexasm ê got va roja li ser av û keherebê û milet sivîla û hêzê me berdewam e jî ev rêveberî berdewam e û hêviya me ew e ku wê berdewam bê ji ber ku hêza wê heye û kariye xwe diqada nav dewletî de cihê xwe ferz bike pişta wê heye heta îro jî yani Kurdê me gotina war ew war e lê ne bihara yani dîsa ew Kurdistana ew azadiya mîna komara mehabat e lê war ne li gor dijminaya rêveberiya Xweser berdewam bê hêza wê ya xwed hêza Sûriya Demokrat û YPG û YPJ û em hêvîne bibe deriyê azadiyê mîna Başûrê Kurdistanê û li wa parçeyê dî jî û Kurdistan azad bê û gelê Kurd azad bê ev roja 21 rêveberiya Xweser pîroz bê ev azadiya me û ew azadiya komara mehabat û ew tekoşîna wa Kurdperên we